tala system system do macam system na bon ka delegation dari nalai yang government but ang council nalai dari like do yo minister Indian minister like run the assurance live and system ada ni sampai ya kai Christmas one ya ru benda kan ni LP ngam ipo sih na system temata kalau kami ini issue kaba hede biang ni LP de nakalem cuma kum amdisi iba kini berfait kali assurance kasih pelong kaya wat ka state belapas ka resolution pa assembly ru dengan pit ka government of India kam kensnap mo sira ministry ka apoi ka resolution la submit tiang ni si iba draga kasulong sa kami terima ngi ni posisi ru te nga shu don ni briefing dia mga iba kanina coalition government kay IDP, PDF, SSPDP, NCP, BGP, KNAM, body independent mo iwala tusi siya man penjari ni ka inline private dikasih jentia baik jelas rokoi lembak ain Bengal Eastern Frontiers Regulation Act 1873 kemudian dalam nanti tingkat mempersiap ya kau persen jam sen ANC dengan shu bo i citrawa kan ni gua MD government coalition kemudian mentang bah lara government of India kam sngap ka kendel fly ka resolution po assembly na try kala hade bol ka roji ngimo ya to daga ban ne daga ni lai ma syahi ka ainu maka sukur apa mi do bagi jibo ban ji hi na lai daga ka roji hi ro la le banai daga homestay kawan Shongyeng, kawan set ikali, man Shongyeng, kawan kejim Rusia Espandia, kam snap ya garai nongka assembly ru. Dan what nakaliang ki council joni executive committee mentaru ala long kaman daga CDP. What hang ni ngatrai lara ibu kedudu national program ru ngatrai kan hashi bona. Lagi kholang ibu ro ke MDC ni pula banya snok ti barki. Pi jingsha hakawai kalian lelaki ang hakastit hi brokoi la kom ki ang ba kagurus kam trikam no ri pin makat kum ka article 3772 la kran shai ba la rangim la langim madap ya kini ka anjong british hakiti po license ba shawmi ka constitution dagamot ka an ke yabe ta kayang kajongi ka LP khasi jentia states berkor kayang ini kaya bi haru ini sini maka sumkot lu kerangnya cakmat but kain ka ogum tahi te kajiri pi lega goals temut nalai kata dari yang dah kasih perkuaitan orang menteri kamu sih kasih itu mungkin agak kasih jentia ya kaya pi maka ain kasih malah dampak lah ka buat pada yang selalu lalu sih ya ka resolution ka house balas submit usul government kalau kan ika isu ILP makaran kelinti yani khamtam hadika act 1873 kalau haru mentakaran yang dilika ILP dalam ong berwajib state na ong mla ako state unik dalam menteri kam shwa kasih janjias kasih janjian ni yang dilika ILP tamu katakan ini nomor boleh tara ki ong hi banshim issue haru kapukun te ngahajik so jonga lara governor lari representative jong central government urang mikmat lari observer baik ke jong jaman state ngatrai dorong kami benda siapa dari lalai tang hai governor lu le song hang te lu dharna hang te lu ngatrai labia kelaya ke message jadi banong yu Amit Shah home minister ka kani kelaya ke ni kena do ka government but ki reshimet kino kiba dan sokya ro issue kelaya kiwen the state jo kami clear but nago government ko lasom bani ki kini waka yung governor lasom dana tekan ni ka message kan ya dangapit ka jingli dalhi ka sulong tang ji di shan mo lai en bo i posisi ro maka assurance kan dan baik kata tingin tip kata assurance mo kam ya dari kino de kata bang mene lara kino beli dharna ang te si baik kata ni si baik mereka ika ba asim ma jing
isu nga kalau dalai tanga governor kalau ke message dari ada ke message dari mau governor udah babi hikmat nama taka central government siapa state berpai ke jilong cuma tekani kalau ke jing appeal juga siapa government baru reform lara kisokya ikan isu like hamte hingga governor like dhanna hamte kisi peke bani pa marbalai like you know ban ko haru kata the one who ada Mr. Rule ne one person rule po secretary nale kisi peke no ko ina amal mo kan de nga spek in position the ginut hadu kata man sim serious issue to ya shom dana da wan Mr. Rule hante ne person rule po secretary ru nale kata kan si peke ban kata ngipin I kijing I career je rio ngipin I issue bala pas bala buram ka institution joka state government por mga bat CM ndai lalai hadu kabor ban yong kabor bara absolute simit situ le kata rum ta PH ek issue mi chakma nale kata ya mo nam su e kata na yong ba hangni la wara du person ru Mr. Ru dalo tata kata ro ko ba wan ko governor te ane le kata wa fi issue tu ni chakma marfi kai bang perkan mau kalau hakapor jong badeng selaru kasi makarang sakut ke kes apa sungkut kalau kena kaya ti dengan tragedi isi kira budin ni te ingin sekarang ni gini sa seorang siapa isi ru bukan budin ni ke kes makarang yang haru mandangan ni ke kes juga ILP makarang isu kira dan kelenti yang harus responsible maringi banta kasulang maran berborfai kino kan kilo kelamaran ini marblai dengan ban biang bala kani ke jinglai dalhi ka shulong baitang ka shuli dalhi ngap tu pasal kon mi ampai termasuk tak ni hajar wala dia MRSS Act kebelan lupa hakti monwar amendment ban defy be kata ya kata ru termasuk ban kon mi sane de fila orang ai kata baru asli ke kebelan ni mana tak ni kan isu dalhi ini kan dalhi termasuk stang lagi haru karena kilong agresif ki ini sih kata hari gua spirit jom isu ban dam tara jadi nomor mata nak kelasan kiban di isu IT nomor sistem ada hi banyak kibia mal kawai kesmas leso kesmas tinggi dia pakai tidak kajing ni dalhi ke hadu kanu kinut menjadi darna juga saya pakai anda itahi di bawah kuana statement finger lo ketika isu IP katakan masih layan dekim dulu kata tak ada jumpa dia ini pet ka ndrepung kile mang kin hapot borom ya garai lo ni wasam ni lekin menurut konta te chulong khang ji kran nai pod ye kran ye gorus to ri kyong e bom na ban perka nomor kadon ka an haka 370 article 372 kamo ye gorus a repeal mak repeal satu kapor rotang laisnem jong kya an phareng no British laws atau por lari pilih goreng kemudian kasatang kajian dia. Kemudian ni ke ayat kadang yang haru untuk kasih. Kemudian melang tu memang betul kamu coba jadi kalau biang pelarang. Lari ke government invite ingin terus ni kengali lima kolai balik. Tahu ya, ini invite ingin lagi. Lari ingin pun itu kata ni kan curang kamu kaya ni. Bersyakaran ada lagi kat tu sih lagi kat tu ke grup buat responsible buat government lagi keren. Apa kau terus long nak kaji keren. Telara borong dia pungut ni, ki kuahi kini kisi kon implement ni, ban pentrikam. Kalau ingin tu, nanti ngalai lagi boklai nanti. Numdok lang mai pada sedari dia. Letang ni hajar. Gua pernah tu gay. Dui nom hikmat tu gay. Jungga. Selalu gua mana? Ini bisa aja message kan. Lawan kinom hikmat, ki minister, ki basyong dan nang ni nam tak kaisian. Kata layan.